Ole pai te ho thong ki le kitan dam selin pathenin phat pha ai se pe in athu ho sima ho lim theina phat pha inei ki je ovin paka Jesu Krista min e ho hing pau chu thangwan men lang ibon chawa idam diu diu kata sanin video masalam ho comment tam ta hong lu nin do na jong hong lu nin abon chan comment box ga don but jeng the a hipon a video khatna video hin siam ning jong chu phat le teng le tha le jung tam ta sen angai je in hiti ho chu kan don but man lo hi jong le zo teng le hiti do no cha bo nai khol khoma athupi dung zuya hin don but dingin nong koi hitin pan neila pi na jewin ka ki pa in ko ma ki pa thu ka sejen pathin thu hol na ding le sei khoma ding mong ta hi chi channel hi hong ki se ma hi ji a hin pathin thu atam the pena sei khoma hi ta chu reasoning atiu a reason khoma ba hi ta chu thuta lampi i hol god diu he hi chu nang hoya ko na hong kon na hi ham ke ya hoya ko na hong kon ke ham ti lam apoi mo pon apoi mo chu bible in hoilam lampia e pui gol ham ti imu do thein ding wa chu tuni a hi hilai hin sun zom ki dinga nama sangwa hong ding kit ka in nei til kho naw tieng le nei hin subscribe wa ka tu sei ho hilaya channel la thu ki sei ho na ngai no mu hi ti ave sa na a subscribe na bolowa video da hung hlun ding na nga ho hi ki pa ka sain ti bangin video aban cha anave dingin ka te sa win tunia isei du thupi hi gil ta zenga ilalu diu hi je ahin gun ta zenga anangai ki dingin ka hin tim no mawin tuna itu sei la hi het thein ding ovin mi thi tho ki thu ana ki sei ho chu anave win lang tu tieng le kitep na lui kitep na tha ki khen na gam gi tia kan sim nong chu anave in lang chubana pen tha dan part 1 part 2 ti an jong chu navit nga hi tios nave na tunia topic diu hi na hin ngai a hi le fel ta jenga kiche ta jenga ne thei ding hin chuti lowa naga me do thwa jenave jeng hi le izem ti le kadi sei hi na su to them lo mai thei ji kan sei ma sa hian lang tele question ene dong ho baptisma chung changa group comment lama hi che YouTube community hin dong ho chu anna khongai chet ta di win lang baptisma poimo na akho na chan nga hi ti isei do masanga cross la hi isei chit phot angai ji cross ai kan pat phat hi amasa pena bible chang kha ga simutin hebrai bungko chang som ni le chang ni na dan thudung zuya chu imazo si abon cha thisana su thing so himaya hi chule Thisan solowa ngai dam na lo ahi bungko achun hebrai chun Thisan solowa ngai dam na poi atin hi se Thisan chu ipiham Thisan hilaya he ni sei kop ding omin gan Thisan omin Krista Thisan omin he chun gan Thisan chu adem na dingin hebrai bung som chang lia aje chu bong chal hole kel chal ho Thisan na konin Chonset ngai dam na poi Chonset ngai dam dinga Thisan so anga jin ai la chu Thisan so na dinga chun bong chal le kel cha Thisan chun angai dam loading ji in Thisan so angai tan koi Thisan so ngai ham iti chu tunia cross Krista thi na ko na ikichu do ding hin point masapen ta isen ding oven ga lu ta le hen paka Jesu Krista cross athi na ding thu hi leiset bulki phu til masanga ko na ki gongsa hitai ti bible e hilovin revelation thu phon bung som le bung thum chang ge bi na hele leiset bulki phu do tila pat ki het kel ke ki that sa kel ngoi no leiset bulki phu tila pat aki phut masanga pat anaki that sa kel ngoi no zon bung kha cha som ni le ko ven pathian kel ngoi no wa noi le sit Chonset pomang ding pa chu ti in Jesu chu zohanin athung chu asung thu asai ai le a hung masanga iti ti thei ham hilai ta chu hi thu kiti lai ta chu thu pathianin van le en se ma chu thu le van na sim chun a thu in honung telemi hem te thlat do na dinga pathian kel ngoi no wa ta sa Krista hung thi ding chu pathianin ton so na anagon sa hi atin a hi
hi chi thu chu ta sa pe hong su in ila wa hong cheng in hilang thu pi chu hilai video ho chu ga vela chun jesun pa ati koi ham ti thu pi manga ka sei na chun thu chu ipi ham ti kan sei na them khat omen hilanga ka sei lo ding hitai Peter thor khat na bung khat chang som ni vet ki na le ama chu wa noi le shet bul ki phu ma sanga het sa ahin phat ki chai ko na hi nang ho kho sa na zala phun du a hong hi bo ve ama chu Krista chu wa noi le shet bul ki phu ma sanga pa na a thi ding het sa hi dai mi tam ta chun hilai Bible chang hi ati la ko na pathin chapa na sa hi ji a chu ati hin ati la ko na pathin koma pathin masa na pathin chapa na khom ya le pathin chu khat hi loading ni an sa ti nei de hilai chu topic chu ma Trinity ati ho e sei ding hin tu ni ai e sei man lo di zen ai le Adam le evite ni pathinin gan vun ahin sil pe a eden ho na ko na hong po no ba aza mo hin tom na yong chun gan Thisan na po nin he jong chu Bible a Thisan su lovin za mo chu sel the he boy ti ke che ta in pathin thu a ko nin imu the hi ama sa pena Calvary cross a thil thum pathin e bol pe chu ipp ham ama sa pena shat do na sa pawa redemption adin even ale Bible chu Krista Jesu chu than dabbu ahi kitia sa palma redeemer kitien the only redeemer kitien he che only redeemer chu nang le ke thatinga cross a athi na chu that do na ato na hi ale that na kiti chu ipiti na hitan tem Old Testament tulung lui lama Leviticus bung som ni le ngalang ve na hi le bung som ni le thum bung som ni le hong isima hi le nei le go that do dan omin gan cha that do dan omin chubana gan cha mi su kha le tio that do ding na no ki sein tho bon chan sei siang poitin tunia Krista that do na ki tu a I sei to ding bo chu ga la do la hen mi aso pi khat chu gamdang mi ho ko min so in ka tang tai a hi le ama chu ong thol no ma jeng ki that do na ding I ma cha nei ta poi hi banga helpless amma le ma ki hu do zo ta lo ki that do zo ta lo chu kon hu do thei ding ham aso pi apen pi in ati he Bible chun kinsman ati sa paul ma chu kinsman redeemer ngai he a in ko alo ko apen pi kha chun u naw pa aso pi ham kha chun che a hi chi aso pi so atan na man amat ngai he man bia hi thailo aman chu achoya aso ta na te ko ma chu aman agapi a aso pi chu akilat do hi chu thulung lui lama ko na hlat do na dan pakai dan an sa hi ji achun hi che dan chu mangcha in Krista jong chun leisi na mi hinte Chonset so a thi kawa iki hen naw loi le bong anei pan a he na anop no ma loi le bong a hai le thailo banga kho I hin kho jong chu eden nat na a ko na satanin thina aman cha Chonset ji a thina chu aman cha a thina noya Chonset su na tonga chu satanin eitu ai he je eitu je a chun Krista lima kisim pathin lima kisim te I hi naw elol pathin mel ilan na bon cha amana satan su a ipanta ji wa chu ama satana ko na e that do na diwa chu Krista chun amman ahin pi ngai dan Bible a chun kinsman ain sungmi ati ji a chun leiset mi hem that do ding a chun gancha le bongin a that theilo a je chu gancha le bong chu leiset mi hem dinga sopi thingzo lo hi ya chun Krista Jesu chu ta sa hunga he che ta sa chun nang le ke dinga sopi lim a hi theina dinga chapalim ahin pu he hilai ta chapa poimo na hi pathin chapa ton so na chapa hi lovin nang le ke thlat do na dinga chapalima hong pinga chapalima hong kisu a Thisan hin su a Calvary cross a athi na chun satan thanga I ona satan su ai ona ko na chu e thlat do a hi Korinthor khat na bungup chang som le ko le som ni isimale nang ho a tum na hi pu ve nang ho man ki pe a ki cho sa na hi ta ve hi je chun
hiya chun na ta sa chungowa pathian choi anon nang ho tuma na hitapo ve man ki pe a ki chado sa na hitawe ati korin mi te ko ma chu sol cha polin asein chubana hichita chu anacho a krista a hi ta wa hi le i pi a ki chado ham peter thor khatna bung khat cha som le git som le ko vinale mang thei thil sanale dangka a kona ki that do na hi po ve bo be lo hel nol na be hel kel moi no thisan luta manga chu ki that do zo na hi bo voi e ti he kel ngoi no krista jesu thisan zala ki that do hi ve ai la ki that do na chu Huhhingna thing lo lai a hi ti hi hilai point ka se be no min azo teng le in se hai mi lo wa ai le hi je ta tu ni ai lai thui se hi mi tam ta chon that do na hi Huhhingna cham kim a hi tai kappo ma hi le Huhhing ka hi jeng ati ji a hilai sei chen hi he he cross a thil thum hlung la amma sa pen chu nang le ke Chonset so a ina ta na that do na cross a chu thisan lun a chu ometi anna he phot leo hen ani na a kicham na i pidinga kicham nga ya ham pathian to mi him chi ida kicham nga hoilai ka chi ki do ham pathian in la mi hem ado ngai pon ai in la mi hem in pathian ado e ki siam lo dung zuya mi him te thei ta lo chu satan ji hilai ta satan thanga I o naw chu pathina dinga gal hi naw ki che ta jengin bible chun e hilovin hi chi as a pathianin illa over nang le ke ki ka sorry nang to ke to pathian ke ka ki cham na hi chu bible achun reconciliation adin bible mun chom achun ki cham na hi je cham na pala ya chun timothy lang vi na hi le krista jesu chu mi hem to pathian ke ka palain ahong pangin ati as a mediator rong ati he korinthot ni na bunga chang som le ge som le ko ve na le krista wanga ama le ei ho ei su chama pathian nin chuche ki cham na thu thachale a chu ei pan sa hi sol cha polin ati ki cham na thu thachale a ei pan sa hin hi che ki cham na chu krista wanga pathian to leimi hem te ki ka a pathianin ei sim pi u a hi ati le nang le ke to do mlo pathian lang je nga ko na to bo hi se cross a athi na chu Lhatna le hilo ki cham na jong hi hi che ki cham na chu rom bunga chang so ma hin sei kinim aji chu adova ipan lai ta ova pathin chapa thi chun pathin to ei su chamo hi dai adova ipan lai ta ova hitapanga din muna idin lai ta wa chun keiman pathin chu ka ki champi hilovin pathin zo chun mi him to akicham thene dingin ama zo hungki ngai ni ma ama zo hungki noi gola ama za chun cham na palai chu krista jesu cha hin sola hitia chu ei hot ama ke ka chu asu chamgo a hi kolasa bu ka cha som ni le khali ve na le ama ta sa thi za la chu tu a hi naki cham piu a hi dai krista ta sa thi za la chu ki cham o hi atia le pathian to nang le ke ya ki cham lo na kha chu Chonset ji a chu pathina ko na pathian thien na chun taute pathian thien na chun Chonset man thi na chu pe te dinga lo ma umahi ai wanga thina ichunga po gi banga umpa chu hichizala eima a Chonset na pa ji a chu pathian to ki gala ei siam hi je en hichilai ta chun pathian ama ta zo in chamna ei hung siam piu hi ti chu ani na iga sei hian lang athumna ki thoina cross a chun Lhatna omen ki chamna omen athumna ki thoina ki ti chu ipam ki che pen chu sel mang le khu ti taute a hi na di ta le khu pe hi chu ki thoina ti na hi thulung lui lama chu mi ten dan an bol khil ting le pathin dana Chonset hi ai wang ta san nei lo hela polang landan keu se a dan an zo kha ji wa chun ahung nai ho chu ki thoina a chun tile a ki thoina gan thisan chun pha chom chakhat dinga chu a bol khil naw chu anali hu mai bo hi ti chu ki thoina hi he tulung tha ayong paka Jesu Krista thisan hung so chun nang le ke dinga Chonset thoina ati he Chonset thoina ati ale Chonset li hu na
alo ale Chonset sel mangpi na ti tau te chun ki che zon tin chu ti ya le tin te ka thu ga se te le hen pen ni ga lang ka te hi chi pathi na hen pathian chu thingna thien na zo se dim chon di na zo se dim ama a thien be se ji a hi Chonset chu pathian lung han na hi pathian lung han na ki ti hi pat mi him a thien na ai le pathian lung han na tho lo a kai tho lo hi ama a pathian lung han na a ki kai thove a ki ti hi mi him Chonset na bu ji a bo chu hi chu a chunga pathian lung han na ama chama ki ko lut na pa pathian lung han na ki ti hi ole te ka thu ga se le pathian na thinga mi him la bu ta ai le pathian to mi him chu eden ho na banga aga len khom go na hi le mi hema satan chi satan Chonset na satana ko na bu be alung gel asele pa het na a ko na Chonset na hiti ozo se pathian dinga chu compromise thelo a compromise thelo ji a chu mi hem chun pathian kom thun nom zong le ama chama i macha abol zo se chu pathian nei na ding thing zo talo chu hi ji a chu pathian zo in mi hem te dinga chu kal a in se a ama le ama hung ki ngai ni ma teng le cham na thu that do na ho aba na tuai ga se ki thoi na chu a hin siam he che ki thoi na chu Jesu Thisan zala chu atiale i ti ki thoi ham ati la chu pathianin aga avena hi le Chonset eden sa na eden a ko na ata as pumpi zo se Chonset nai kai pan kai dam loi hi jai pathian thieng to chung ki pol thelo ji achun pathianin ki thoi na hin pi Thisan li khu na iti ta chu Thisana chu mi hem sin li khu ta chu Thisana mi hemin li khu pha na chu pathian thien na chun mi hem chu aga avi na hi le masanga adam le evi hi na nai kai pa chun Jesu Thisana chon phat na hung pot pa chu anaki sil ta ji a chun Jesu chon phat na pa chun ain li khu ta ji a chun pathianin aga avi ting le eden na a thu mi chon si pa hi ta lovin Jesu zala mi chon phapa von chu agamu ta ji a chu pathian chun pathiana ko na lunghan na pathiana ko na Chonset ji a thi na thutan na pa chu ama chunga hi chu ta lo ding a hi aji chu Jesu chon phat na pa chu aman anaki sil ta ji a chu leiset mi hem koi ma chon pha poi hi je chun a chon pha khat o ma le Jesu Jesu bo chu hi ati je em hi che Jesu Jesu a chon phat na chu min hi che Thisan zala ki thoi na zala chu akisil teng le pathian mit mu a chu ami hem chu leise na ping dol mi hem chu hi zong le pathian mit mu a chu chon pha akisil na pa a zala chu chon pha hi bo hi hilai ta chu Chonset li khu thoi na ki thi chu hi hilai a ga he them ding win khat ka ga sei no men Jacob Esau to apa Isaac phathe ki bo naw ko Genesis lamai be na hele a story he so kai du ka ta san ai le ama gamleng hi da Esau chu agamlen ka a chu chapalin pen hi na bad right malsom na phathe na chu Jacob chun apa a ko na ala pi bo ni ale Jacob chun alon je le hello ata salama ma phana chamani pi lo time apa a ko na chapalin pen hi na phathe bon a chan the dinga chum a upa von akivonin ati chu a upa von akivonin teng le samul ho chu aban ho ling ko ho achun akitanin akinuin multhel thula lan the dingin he achun sakhi apan adei ta jeng a un isawin sakhi akap ji ji a chu he che sakhi sa dinga chun anu in me a hon pin he chu a chojin apa kom he pa phathe nei bo tan agati a chun apan isak chun ipi siam ama lamu thei talo aga achula gam gim anamin chu chapa upapen isau gam lenga chi ji a chu gam gim la anamin ati a khoya la amul chula isau to abangin ai la a o chu Jacob a hikit ngalin ati sa apang chu boy ai wanga chu
thei abo ta chu phat thei na changai ta chapalin pen hi na hilai ko sei do nom chu Chonset thoina le khu ki ti hin hilai chun avet sa na in kain la no nom hin ei jong pathin ma sanga ga kila ating le keima nuoi sunga ko na peng chu akivui manga thagawa ka tho jeng hi lo wa hi le thing ta lo ding le si na ko sung se tu ngai cha no zo se chu hilaya bukima jingai hi ja ta sa to Thisan chun van gam pathin gam alo lo ding je achun I ti ni awan gam hlung hoya chon phat na chu ka chan thei lo ji a chu I pi ka bol ta em le ka changa keima ki hla do thei lo keima ki thoi dam thei lo ka hi ta gan Thisan la thing zo tro ya Christian cross a ke dinga ana ki thoi na pa chu keiman ka ga ta sana hitele chi ki thoi na zala chu pathin kom ka ga zo tieng le pathin chu ne hing ve tieng le achula sunga pau chula Adam le evia ko na hung peng mi Chonset chu hingalin ai la kivon na hozo se chu la ka chapalin pen hi na phat the ka boding pa gim anamin ata asang chu tabang tho chu hin ti na chu he them diu ka ta san he chun ke ya thin omlo Krista a thin na pa zo chu ke ma ka kivon ta ji a chu pathin masanga ka ga din teng le ke ma hat na ding talo Kristan e kivon pe na pa zo ei ki thoi dam na pa zo a chu kagadina hi le pathin masanga chu ke kami hem Chonset na pa lang talovin Chonset na ji a pathin asulung hang ji ke ma pa chu ali khu ta ji a chu na asel mang ta ji a chu Krista fel na pa chun pathin lunghan na ko na ei dala pathin chapa golo ding Krista zala chapalin pen golo ding phat thei bo na van ko pi chu ka chan thei ding bo hi I het sem ti ka ta sanin amasape na Lhatna hi chi Lhatna pa chun nop le Chonset so dong ei bol sa the no male Krista so ei sim the rom bungi lang bi na hi le nang ho bat nei na hi ve ati Chonset so a ko na ki that do a pathin so hi na dinga bat nei hi be ti chon phat na lama ai hi le Calvary cross a Christian ei that ta ji uwa chu ei that do naw chu Huhhingna hingal jeng ham hilo lai Huhhingna ichan thein dinga ei ki zalen ei ki that do phot ei ki chado masapot na hi aje chu mi hema sel pa he na chu pathienin ap ala amang lo lai sel pa he na ala amang lo lai je a chu aman adeya ki that do thei lo pa chu ei tu tang pau Chonset thane na thi na thane na a ko na chu ei ga that do wa ei cho do kin wa ei zalen sa hin hi che zalen na mang cha chu nangin kein sele pa het na Huhhingna lampi chu I holding Huhhingna lampi chu izop zo ding ti na hi ga sei chin bek na dingin ki cham na chulai ga mang kil hen ki thoina omin Lhatna omin abana ki cham na omin hi che ki cham na chu pathina ko na mi him te hinga pathin zo hong ki ngai troma chamna thu chamna na to chu Calvary cross a chu hing su lo ling hi dai hi che ki chamna in so lu in su lo ling ta a hi le mi him chu chon hi se na oma Chonset su a tan a ko na ong thola wa noi pum pi mi him zo se hi ama dei thlen na mang cha Krista tin chamna hong sim chu nop le ga zop the no la zop lo the lai chu he thim diu ka ta san ya direct nga hi chi Lhatna pa ji a chu mi yo si Huhhing chang jeng ding banga inga ya hi le di thei ta lo hi ya chun Huhhing chan dinga chun ta san na chu ama sa pe ne si chu masana ta ba tiu te sa hai chu isei po lo jong le hi tia chu ama chun Krista in cham na palai na ahin to a ip ham cham na palai na ahin to a nang le ke to pathin ki cham na dinga aphut chu aman pathinin amalama abol ding zo se hin bol tan mo chamna a chu chamna thu hin pu a chamna dinga Thisan hin choya pathin chu ilamwa hung ta hi le condition asima hung tin he chu hi che condition chu nang le ken to namuna ko na henge ti theilo a condition sema chu nang le ke chu thuhlunga chi galu ngai pathinin thulun lui lama chu ga vel chom neu cha ga se le hem dan a hin pi masa phana hi che dan zo se nan ina wa hi le
ka chi thieng ka nam thieng na hi dingo nanit lo lewang subset na sei sao daw te ai le ka chi thieng ka nam thieng ni ding win hi chi dan hi zo movin ati in pathinin dan apitai ale mi pi lama ko na henge ati naw henge ka zob ding hi anti pha na chu hi chi ain zob diwa hong ki nop to naw pathin to mi hong ki cham to na ai lo hong ki nop to na hong ki tep to na lai ta chu covenant hi chi ki covenant a chun mi khat le le hi thelo hi pathin to mi him ngai hi chi hong ki zob to na lai ta chu mo sen bong chal Thisan vut wa mo chu la a Thisan ho chu mi pi a the khuma te pathina ko na hong le kha dan chu a the khuma kitep na chu asu det a hi ati hi tabang mama chun kitep na tha jong chun Calvary cross a pakai Jesu Christa athi masanga chun a sei zui te to hi chi hi ka Thisan mi tam ta Chonset ngai dam dinga long hung long ding chu a hi da jong ke eta mun thieng lo talo leise na mun thieng ki sem pa chu pan na talo hiya Chonset thoi ninga chu Christa Thisan alon ta ji a chu gan Thisan chu pan talo ale gan dis Christa Thisan alon ta ji a chun Christa Thisan alon chun thu tep chu a sa anam det hilovin a Thisan long masa a thulung hung po ding le kitep na hung po ding chu anam det masa a hiya chu ni thum zawa hung tho do pha na ni thum zawa hung tho do a ni som li leise na hin hu aman la ya chun thu tep Huhhingna thu chu hung ki pan ba hi ki thlat do na teng le ki cham na chu teng le ki thoi na chu teng le thulung su det na thulung su det na hi cheng li chu cross a chu pathin lama ko na chu hung buting se hi cheng se chu mi him te Huhhingna dinga hlinga hi ai wanga hi le pathinin ato le chu Huhhingna hling lo lai hi ato hin apo hin hi a ko na chu kicham na chu nang le ke ya ko na chu ibol ding ta chu hi chi ibol ding isei masangin John thot khat na bung khat chang sagi isima ai le Thisan chun I Chonset naw zo sia ko na eisil ngimun a hi hilai chu ta chung mi tamta I boi naw ngai lu John chun Thisan chun I Chonset naw eisil ngimu a hi ati ji a chun mi tam ta in Thisan allo na chu hi a chu eisil ngim jeng ham ti a ingai ji over baptisma chu kisil ngim na hi poi baptisma chu Huhhingna to akimat poi itiu hi Bible kal hil jeng hi chu next video lam ting le baptisma poi mon e sei ding zin tu nia chu video na ve na hi le baptisma poi mon na kan sei ting na nangai thein ding in ana subscribe le chun nangai thei te ding ka ta san hi ti ti lo wala le me do hol do hong ha samai thei hi athupinga luteleng hilai to Thisana Chonset sop thing a hi na ti na hingi aphae ai lekin tuya sop theng na hin be sa ingate FSC bunga chang som ni legu ve na hi le ama Christa chun ati na hi Christa chun tuya asil ngi ma athua asu thing ati tuya asil ngi ma athua asu thinga ati ta sula koi sei ham ho bung Christa ta sa ho bung ta san tu ti loi khom ho bung chu Christa mo hi je chon angai lut be se je chon hi chi ho bung a ko do ho chu aman tuin sil ngimin thuin asu thengin ati hi ti lawa jong Hebrai bung som chang som ni ni lang ve na hi le tui thinga I ta sao sil thinga ta ji in ati tu ti lawa jong adang seding tam ta me baptisma thu hi tui ke mangeti hi hilai ga anil na chun tui chu sop thengna hi ale hilanga Thisan sop thengna ti ki ta hila ale boi ta lo so Chonset sop thengna chu ni ina yu hitam Thisan jong tui jong nai lo ve san chu thulun tha kitep na tha phu det na dinga lunga hi kitep na tha chu paka Jesu Nicodemus koma koi hile tuya le sagawa apin lo le pathin gam alu thei poi ati chu paka Jesu Christa thi masanga chu John Baptisma jenga bo mi baptisma ana changai
a hi le paka Jesu Christa Thisan cross a alun zo wa chun ni thum ni na tho do ta ni somli le se na om tan hi chi sunga chun I pithlung hung po tam kitep na tha hung po ta chu kitep na tha la ya chon se thoi na ding chon se ngai dam chan na ding hu hing chan na ding thagau chan na ding van gam lut na ding chu chi somli sunga chu ase yu te ko ma hin pi chu ama sape na Matthew bung som ni le bung gate chang som na ku apa acha chule thagau thing thim minin mina chun baptize gabolun khatna Mark bung som le bung gup chang som le sigi som le gelang som gup le som le sigi lang ve na hai le ata asana baptize chang chu so chan tin ata asan do themo chang ding atike ten luk bung som ni le bung li chang som li le gup som le sigi ve na le Krista gem gen te thu ding ti pathin le ka bwa ki sun sa he ai la tho do ki ding hi tu teng le ati ta so Jerusalem ki pa chitin namtin ho za zo sia ama mina lung heya Chonset ngai dam na thu ki hil thang ding a hi ti na za kha ta em tu te le John bung som ni lang ivet ki na hi le Jevin se yu te so chu Jevin koi Chonset na ngai dam wa le ken lawa naung ki ngai dam ding ati ho naum sa zu ki sa ding tu teng le sol cha hon to bung khat chang sigi changi lang vet ki na hele nang hon pa thu tep hung ding chu ananga ovin Jerusalem anada sahi vin hi che lagao pa tep hung teng le thahat na nei dingo hi te le chun juda gam hen lang Israel gam hen lang le se kolin samari gam abon cha ka tu he tu sa na pan dingo a hi ati hi che tu pe cheng se hi paka Jesu le se na wa na ko na la to wa ding ko na ama le se na a earthly ministry a chai pha na ada tha ding ko na a sei zui te to mi hem leiset mi hem te so cha na dinga thupi ho chai ta ya thulung sem pa chu a thi in a thi zo pha nin a thulung chu hung ha tan I pi a chu su det ham thulung chu Thisana Thisan panglowa Chonset ngai dam na om lo ji in Hebrai bung ko cha so sim ta chu Krista chun Thisan na so da then lang ele Baptisma chan nong chu pan loading tele tu khanga nang le ke dinga jong Chonset ngai dam na imu zo loading aje chu gan chat isna Chonset ngai dam the hi poi ti ta chu hi je a chu Krista Thisan zala Calvary cross a chu kitep na thutung chu a hi mi tam ta Chonset ngai dam na dinga hunglong de chu ati hilai ta chu tulung lui lama chun dan akipe masa in job ding tham ding bol ding kipa masa in hi chizawa chun akingam denin kinop to na akim olin New Testament lama awang chun Thisan aso phonin Thisan aso zo pha na chun Huhhingna mi him te dinga job thei ding chu thulung chu hung po nai tai hi che thulung chu hi thulung tha iti chu paka Jesu Christ ama ta in baptisma ka chan sa ovin ata asana chang so chan te atia vel ni bun thu mun li ai ga sim do ho chu iga sei do ho chu chi ho chu la ipi ta hen Thisana chu sop thengna lo thu chu Thisan aso ji a chu hi chi Thisan zala kinam det thu thunga ko na hung po hi ji a chu min baptisma aga chan teng le a tui hat na pa chun a Chonset a sop theng hi lovin hi chi tui ki man na dinga thulung sempa Thisan zala chu na thulung sempa Thisan thil bol the na zala chu Thisan chun hitaya thu ga zop na pa chu athin soji hidenga chu tui chu man cha ki mangbo he Hebrai bung ko chang somali ve na le sele pa het na bong chal le gan Thisanin asu theng zo lo ji in Thisan ho chun mi hem te zo ai sei ta bangin alungu asele pa he na chu ahlun pha zo lo ji in helo ale asu theng zo lo ji a chun I Thisan ngai tam Krista Thisan ngai ta chu ya chi Krista Thisan lo pi na chu chilaya iga het che dingo hen Hebrai bung som chang som ni lini simal chule ase apha I het now ilung sungwa apalo cheng se athi ngim ahi ta ji in lungdet ta apun ta san kitchen ta in pathin na ju hi te sol cha pon sele pa het na ilung sungwa chu ati chu sele pa het na hi sprinkle ati he tuya lai sungil la ka sop thei hilo
Krista Thisan ki thoina Thisan Lhatna Thisan Thuhlung Thisan Pathian thupi ho zo se nap det na Thisan thil bol thei zala chun khaye ilung sungu so a anakai pa satan so na tong pa hi zalen na peu hi tivim Thisan chu ki the khum hi ta ji achun hi Thisan ki the khum na thil bol thei zala chun ta san na lung det ta puin Pathian lam chu na ju hi ti ve ati hilahin zon tholkhat na bungni changni ga benale ama chu ei ho ki thin su na hi ei ho jeng se lo wa noi zo sidinga thin su na a pang hi hilaya thin su na ti kam cheng aman hi mi tam ta in Thisan thin su na ki sei lai ta hi Chonset sop thingna hi sop adi lo pi thin su na adi hin tengle mun khana chun sil thingna ti jong aman hi Thisana Chonset sop thing a hi ati ji je wa hi Calvary cross ta Thisan long chun ita asan le ei sop thing jeng hi ti a pang ji wa hi hilaya nang le ke ya isei ta bang min Chonset na chu hilaya he hung ki pan a hi ti ben hi chi zo hi Chonset hin anna to ho thil bol ho ju Chonset ga hi ai la Chonset a chu nang le ke hi ji a chun hi chi a Chonset pa a ju se le pa he na pathin la mang lo ji a chu Christian Huhhingna cham kim I chan thing ding over cross a chu ki tep na ki thoi na hlat do na teng le ki cham na palai hung to a Thisana cha bon cha thrung chu hung su de na a tho ki nung sanga so cha na thupi leise na sol cha te ko ma anabo luvin tabang hinti ada tha hi che ada tha chu tunia nang le ke dinga I phat lai hi ji en hi che Thisan chu Chonset sop thing na hi lovin Chonset sop thing a hi the na dinga thuhlung ki mang chapa nam det na le hitiang le eima ho sele pa het na gan Thisana ko na gan Thisan hung su a pha zo lo thung zo lo chu Krista Thisan chun sele pa het na chu a hin thi ingima a hin thin su a ati na hi hen ta asa sil thing na lama sei lo hi ta sil thing na lam dinga chun tui paka Jesu na akona tui to Thisan po na hi tui chun ta asa sop thing na lam ako in Thisan chun sele pa het na thin su na sele pa het na thingin a thin teng le chun pathin thu ta asan hang san na pa ako na chu ai le hilaya Hebraji tun asei hi azonan ga amang len mi in mai chama Chonset hi aki he na abol khil dan apal ke ta ji ami thilong to kha ta ji hama chu aga ki thoi ding hi ai le Thisan choi lo wa koi ma cha mai chama ki langam lo a je chu pathin lung han a chu ni ji a chu thi den di he salaman gan Thisan aga achoya hi le gan Thisan chu pathinin ami him ve ta lo wa a hin choi gan Thisan cha ve ta ji a chun mi him pa ngai dam theina pathin lung han a chu dap ji bang banga chu nang le ke yong Krista pathin chu izot tieng le pathin phat na chu iga zot tieng le Thisan chu I choi hin alisan iga choi lo na chu sele pa het na thinga ko na chu Thisana mang cha ta asan a ichi a hi le pathin a vet ding chu ke hi ta lovin ka choi ka ta asan ka kinga ana Krista Thisan zo cho hin vet ta ji a chun pathin dinga Thisan lo wa chun ke hi son che kang ei ngai dam theilo hiya chun ke khela Thisan ka choi ding hi chu sele pa het na thinga Krista Thisana sprinkling thin su na ati da chu sil thing na ati he sele pa sil thing na a ko na chu ta san thing ta san ta keima ki ta san na hilo hi se Thisan ki ta san na a ko na chu ta san na ding te ding ati zo ya pathin ka zo teng le chu chun pakai chu ka su lung thlai zo ding a he ti na he hi chun hilaya sil thing na Thisan sil thing na application dan chu khat ve ga ki sil thinga nga jeng hilo ni se in ka thi edi sol cha poli ni se a thi na pa chu Krista Thisana ki thin so na pa chun ni se a ilungel ingai to na eima keima ka hi na pa hi asil theng jing ka thwa ko na zan ka imu ding chana chu asil theng jing ataha na pa chun ei thin so jing ngai ti na hi zo lifetime application hi je ahilla ki cham na pathin semen thuhlung a semen
hi chi thu lung asim na chu Calvary cross ta cham kim zo in pathianin ama lama ko na hin bol ding zo si abol chai tan tua mi hema ko ninga ipham bol ngai chu ti ai le ata asana baptai chang chu so chan tin ti lai khoi ta chu hi de pathian thil bol ki tep na pa chu iga job ding athu lunga chu iga lut ngai he nge hilaya pathin ei bol pe bang hi ke het na ke chi na ke sim them hilovin ke ma chu abonin koi phang ka tim pathin ei that do na zala ka zalen na mang cha in pakai Huhhingna zo chu ke man ga amen pi ing ka tin ga kitru ing ti a ilu ding zo hi hilaya ko na bo chu Huhhingna ki pan hi hi chu akiteng le baptisma topic nga isei chen ding he ai le nang chu kapan pi nom tai gala na umin gala ko na sangsom nga ka ji in check chu kain vet sa in na ta asan chu sangsom nga ni tu pa na hi tai tu chun anei pa na hi ta ale sangsom nga chu na nei yam na nei lo ipj nem atile sangsom nga chu benga na laya ke ya hi za ke man ka lung dei banga kaphal zia nang kapi go na check nga ka sign na lai bo check nga ki sign na sung se chu nang ko ma sum lut lo ai wa nga sang som nga kape ti chu nang in na het ne in ko ten a het na khosung in a het loi la gol ten a het ai wa asum na nei lo lai a thu a bo chu na na het na lai ti nai nei ta san ne kape te ding ti na ta san ne ai wa na nei di lo pi na ha ta san zia chu na nei yong di lo pi na nei ni ngai pi na bol dam ka check chu na kila ding benga na che ding naga ki draw ding hi teng la sum na nei ding bo hi na he bang bangai pathin langa ko nong that do na hu do na ki cham na thulung ahung sema Calvary cross a abon cha chai su ke dai hi che a chai na pa chu gala ko na ka ta sane ka pome ka Huhhing tai ti yenga Huhhing thei lovin a thulung a sem na pa chu iga che a iga chan iga kila iga accept nga he hi chu thulunga chu iga lut nga hi pathin to ki cham na a chu iga lut nga loi le golte ho ga anga go hi tewin a thu sim do ho se do ho cheng se chu pathianin ichan chi wading in pathe e bo pe hen lang pathin thuta hol na pangkho moi tewin tingle Bible Huhhingna lam thlong pa hi imu che thei ne dingovin ibon chaw mun che wa pathianin hi sianan e pe hen lang chi na to Hethemna e pe taw hen ka ki pa na bon chawin ki mu to kit ma sangwa dingin mangpha chibai kain bo ve